Dobro mi došli, dragi moji prvačići. Dobrodošli na još jedan čas matematike. Današnja lekcija je oduzimanje kao radnja suprotna sabiranju. Ona se nalazi u vašim knjigama na strani 87. Nadam se da ste spremni i da možemo da počnemo. Aldin ima 3 crvene i 5 zelenih jabuka. Posmatrajmo sliku i računajmo. 3 crvene i 5 zelenih jabuka. Koliko ukupno ima jabuka? Računat ćemo. 3 plus 5 jednako je 8 ili 5 plus 3 jednako je 8. U oba primjera rezultat je 8. 8 je jednako isto što i 3 plus 5. Ili 8 je jednako isto što i 5 plus 3. Pišemo broj crvenih jabuka. 8 minus 5 jednako je 3 ili 3 je jednako isto što i 8 minus 5. Pišemo broj zelenih jabuka. 8 minus 3 je jednako 5 ili 5 je jednako isto što i 8 minus 3. Koliko jednakosti smo napisali, a koliko puta računali? Napisali smo 8 jednakosti, a računali smo 1. Od datih brojeva napiši 8 jednakosti, a računaj samo 1. Imamo brojeve 4, 6 i 10. Hajde da računamo prvu jednakost. 4 plus 6 jednako je 10. Druga jednakost 6 plus 4 jednako je 10. Treća jednakost je 10 je jednako isto što i 4 plus 6. Četvrta jednakost je 10 je jednako isto što i 6 plus 4. Petu jednakost ćemo izračunati sljedeći način. 10 minus 4 jednako je 6. 10 minus 6 jednako je 4. Sedma jednakost. 6 je jednako isto što i 10 minus 4. I osma jednakost. 4 je jednako isto što i 10 minus 6. Napisali smo 8 jednakosti, a računali smo samo 1. Prelazimo na sljedeći primjer, sličan prethodno. Od datih brojeva napiši 8 jednakosti i računaj samo 1. Imamo brojeve 3, 5 i 8. Prvu jednakost ćemo izračunati. 3 plus 5 jednako je 8 i 5 plus 3 jednako je 8. Treću jednakost. 8 je jednako isto što i 3 plus 5. Četvrta jednakost. 8 je jednako isto što i 5 plus 3. 8 minus 3 jednako je 5. Šesta jednakost. 8 minus 5 jednako je 3. Sedmu jednakost napisat ćemo da je 3 jednako isto što i 8 minus 5. I osmu jednakost. 5 je jednako isto što i 8 minus 3. Na osnovu brojevne ose upiši odgovarajuće brojeve.
Pratite strelicu na brojevnoj osi. 3 plus 6 jednako je 9. 6 plus 3 jednako je 9. 9 minus 6 jednako je 3. Na brojevnoj osi 3. I 9 minus 3, 1, 2, 3, minus 3 jednako je 6. Imamo još jedan primjer sa brojevnom osom. Imamo broj 2 plus 7. Kako ćemo zapisati na brojevnoj osi? 2 plus 7 jednako je 9. I 7 plus 2, 7 plus 2 jednako je 9. 9 minus 7. 9 minus 7 jednako je 2. I 9 minus 2 jednako je 7. Domaći zadatak. U vašim knjigama popunite stranu 88. Doviđenja, dragi đaci prvaci. Vidimo se na narednom času. Hvala na pažnji.